taban yarap ki pagba dan rela second point por bangila ban le andai tangkale skim ki way pat ki de skim ru gila ban le personal jong ki na ya tu pi bangala long perlok bat banak samli na do ko por bangadang suwan sedang tre hanong stein awan tre han wan jen hanong stein house how benai September jong senam kendai pusat naduk kita por bagi sedangi projek ni laju ya kenduk buat banak samli kanta maka balile awareness program ya ki watershed mo ilate form ya ki SSG buat kiwe karena kijing itu itau kadang penolong susu ini bangin ejan atau senang ketau jadi teknang baka puar kena Islam masih tu ipi ba nak bentak kena kesni gila tembek ba katkum kijing betah jeng surkan ni wan le kena ke PRA ni ong mo kena PRA hakim perang kumut participatory rural appraisal kabumut kajingnya sim bentar jom kinam senang jom fikir ba haka bede bat kumna ba pintip ya kijing dan kam mana ya kijing dan jing em jom fikir po senang dak bang ya dan kat bat pi hang ne nilak ban tip ya kijing dan kam jom fikir po senang jom fikir mata ngilale ru ya kene ke PRA exercise kene ki PRA exercise kabumot ba nila droy kene kamat ban pedi hangno kasnam jong thi ka don kasurak ka ban puai sinong jong thi de banyad no natang nila dror hanne ya ki kiwa ki jaka sinapung nila pedi hangne ka school ki ying mane natai ki jakarap bat kunjuru ki don to ki benta kiba dan cloud mo kiba nila pedi ya ki cloud jong thi balai ka surkar kalapa ini bangin hapan wan penolong ya kene ke PRA kedau kalong ba idan ya kene ke skim mo kene ni on ke SMR tu small multi purpose service ke tin small aktin karang ni kasih kumot kabarit mo tin small kumot kabarit multi purpose kumot kabadan buntli kijing thewla ne kijing tmu nane bunjat kijing tmu nata reserve yar kumot kapung ngin sa pensenai kene kapung hanne nyong ye ka tuwa japum ngin pensenai kene ka pungjong pi hanne lang ba kene ka scheme na po department jongi kabangi on ka SMR small multi purpose service Kesua bangin pensenang ide banda syai. Ngala ong meneh step langlur. Mapi kitrai fide ban syai bah ladangi pentre kene kapung. Kemud bah nadong sedong. Jinlek na kalian jong kesurka. Mapi kitrai finom yo kam bantre. Namar bantre kene kapung kin ai haki kontraktor. Bantre bat mada dan ki skim ki ba light na kata ka baterai kontraktor kumot ba kintre na seda ka da ka BEC hangne ngamde bangi snabe tangkapung kentin multi purpose kumot ba nile ru kiwe kubun kita nila persyang ban propose hakane ke jaka jumpi Baya kini kita kaki balakum tu lum berselam yang tu bahar sana tu lum berselam yang habar penting kebedelang berkena keskim nata kini kikper jong ping la banira ban air de kidingso tum dingso na badan kupung memangila ban nek tak kini ke area badan hune ndai showe mo kede ban sai wat kena ke bentar masyarakat nak kupung kam desu. Jadi mut kalong ba ki ke bagi ngilak hang le kumut ba kadang dai ban hap sekene ka ka bedon.
natangi la penkreru ban ayah ki kam bani jingri kebangi ong ki pikiri shet misalnya perbait dan kadar soda dan ki natar kadar i bana seliba kino ki badai ba ngin ai skim ban ri jingri bari siang bari siang nasa kena kerja kaji ki tang ar unit dan nilai unit nak benar nanta gila ruban le hangne ya kita ke bangi ong ki kontur tren ke bangi ti tleu ya kena kalum lasha le se pinsa objek ini berang ba te rawan ti tleu le ne ke marat ka cloud ti ke don ti amam nginti ya kita ki tleu ba kindai ke ba he kabaka jing jrong le se kan long armeta bat ke jing yar le se tang kumba siteng metar bat ke jing jeliu kanum jeliu tang kumba siput ngiti ke jing mot ke long ba lengba kita ki tleu ke bangingi ti ha ka jaka jung pi kumut kane ke slap pon liur kumut yo lat bandrung cepo bat ba ka yo lat bandrung ti cepo ram kumut ba kanang penhe susu kena kepungki mana iki umpuk ni kita kena kita kita kena kejumut balai ke sarkar kalahaban penlut ya kini kilaban kili nomor kidan kinong kendang jungi dawan ice cream na step ini jakak ikinan nak sarkar deh balai ke sarkar kadang lagi jadi jingmu nomor balai ni iba kene ka pertai jungi mentah Kamariang kumut bakal kelaban ya ke bajulang itu permusuhan. Berpihak ni hadis yang fungsian nama kedang bun ki klau, kedang bun ki ding ki sik, pimpas mutu ya ki jing keduung. Kalau haki jaka ki balak hambun numying, kam tamu ki jaka sor, wat ki telong undi urut kelarnas lut, nomor kelak pom lut ki ding ki sik. Nata kiwa aru kat banang mi kisnan lanang rit te deh lor kene ki jing sisa na ke bentaban ya daya kemarian ke sarkar kala haban pelut bisa ban sna ban penek tusa ya ki kiwa kipung nata ban penek tusa ya ki klau di betar Abangi ong kumta nyumut ban ong bahabangingi wan seneng wan ong e piwat pumding. Nyumat ban hang pumding namario ki susu baklap rawan tu ban nosi bisa nyulak su ban pumding. Hare lingba kini kiskim ke bangingi wan seneng kelong bangiwan ban hikayat pi ba pumding tang bangi dai ban dosumat. Dai ban supom pathar ka haduk ban dasulan. Ni pom ya ki balak dai por ban pom tehen rei ni ya ki barang dai ban om dai tang katala dang ni pom uwei kat kum moto jong sarkar kalong ba ni dai ban thung sipho tuli pom sitalai ding ni dai thung uwei pa sipho tuli kata ka dai ki jing tunsai ke ba ling kot hakane ko por te kerpat ya pi Serman ba kena alat la dan kanu ki jing keli ke ba na kaleng jom ki me ki bayadan ha kena pot kwa jing shay na persang ban ba na ta ke wei ke ba ngara kwa banda panjur ha kena pot kolong ba yo le sel shay na kena ka skim kala wan nomor ba hap trade kontrak wa shay pin so ba ngim sha de dai badan tum katar ha ba ya shay na do ta Nang bangi nginom pentrei nang nginom pak syuk saya kesokar kami. Baik ini kikot kislah bangi la pak sana ti. Hang ne kila don kene ke agreement. Kepala sign da katrai jaka, da utra jaka nata la sign da usodar sinong. La sign da usket kri going to BEC ba sila menjur dengan tertera mengilu departemen.
Pemre la dangin pat phai kene danglang bentuk sange. Bala phai sarkar mlong shu bentuk sange. Nama kita la dadan ke buku kita bahari Malaysia kita. Dada amden lingwit yang amden lingwit yang priat baik yang phai baik yang kini. Isna baik yang kini skim mana kini projek yang kini. Pemre la da kamlong tumut ba limpun sange. Minum phai shu. Namar ba kibobun kibakwat. Banyak iklim sim itu dah ngasih pelanggar mentah satu santri. Bila orang pelang iklim mana, pekidan tu iknam tu bah min saleh, nanti kalau dia belum pelang kena kejialang hantar ya mau tung meruai. Pekidan tu kebanyakan terpendap hanya ha tipse hantar ya mau punian buat kue semua. Kadang-kadang sebut kerjaan manusia, manusia kerjaan, saya sebelum ini, dan kalau kita berbicara tentang kerjaan ini, kita akan mengenai